Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para tenteretan hadirin utamaipun para kiai, para guru ngaji, pejabat pemerintah, para sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, kaula cintai, kaula muljaki. Moga-moga acara Isra Mi'raj ben harlah Ansor saya kabul lompat sekaligus istighosah. Moga-moga acara nikah si bereki bencakan Ansor. Moga-moga raja banyak manfaatah. Berkatana ben Allah Subhanahu wa taala. Dia tambahna hidayah taufik Allah dak kita saja. Ibadah ki peneka beda Ansor, beda Bansel, beda Pagar Nusa, beda Fatayat, beda Muslimat, beda pengurus-pengurus NU, beda ranting-ranting, cabang-cabang. Neka setuju terus dia hadma ulama, terus dia hadma ulama, terus dia alatah ulama, terus dia pakakasah ulama, terus nyambunga perjuangan ulama, terus dia alatah ulama, ulama seasambung terus sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad, ke para sahabat sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi terus areng berenga para ulama, terus areng berenga para aulia, ingin bersama para aulia, ingin bersama para ulama, ingin bersama para salihin, bahkan ingin menjadi haddamnya. Ansor maknanya pembela, terus dia pembelana, saya penolong, pembela. Nikah ibadah nikah. Jadi setuju pengurus-pengurus NU nikah, mulai ranting-ranting mereka setuju nikah bagian udah nikah setuju terus dia haddama ulama, terus dia alata ulama, terus dia pakakasa ulama, terus dia pengikut ulama.
Saya sampung ulama-ulama, saya sampung sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari ulama saya tampil kini kanja bada Kiai Hashim Asy'ari, bada Kiai Bisri, bada Kiai Wahab Hasbullah ben sapadana. Saya mewakili dari para ulama-ulama lain pun pendiri-pendiri mereka akabai. Mereka ulama-ulama mereka banyak. Zamanna Ki Hashim Asy'ari, di belakang Ki Hashim Asy'ari pada Syekhona Khalil Bangkalan. Bada poleh banyak nih. Saya ke anak pak keangkui ulama-ulama kiai pesantren akabai, para sepuh-sepuh nika akabai, kiai pesantren, ulama-ulama sibi pesantren menika akabai jemiyah parlonan apa terro bersama-sama menemani umat, bersama-sama aberengi umat, bersama-sama adidi umat, artena tak mendirikan sehingga tak madeg bendera masing-masing, tapi bersama-sama. Jadi supaya ulama kiai ini pesantren supaya tak madeg, tak mengkibarkan bendera masing-masing, tapi supaya beda bendera bersama, ngalatini umat bersama, nyeterak umat bersama, atuagi umat bersama, adide umat bersama-sama. Eka kaparlona diadakan, didirikan Jamiyah Nahdlatul Ulama untuk bersama. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Madura, luar Jawa, ini satunya supaya bersama-sama umat elatini bersama-sama didorong, ditemani, dibawa ekibe supaya tak lepas ben Muhammadur Rasulullah selakar gandeng sareng la ilaha illallah sampai ke akhir. Maka nikah cek lepas dari ulama dalam beragama, berbangsa dan bernegara, cek nyimpang dari ulama. Beliau ampun memberi teladan, beliau ampun memberi contoh, sesepuh memberi contoh, memberi teladan, memberi burukan, memberi garis-garis, memberi patokan-patokan, memberikan peneguhan-peneguhan, seterus disempurnakan ben ulama berikut, terus disampurnaki, sesuai ben saya dibutuhkan, saya tak lepas, saya pas lahir mereka beda muslimat, beda fatayat, beda ansor, beda banser, beda pakar nusa, beda nikah, beda apa boleh punya nikah. Nikah sehingga walaupun tak isbaing ke sebeda pesantren masyarakat, sebeda nang pesantren putra-putra nana sebeda pesantren ben setada pesantren juga bisa anyama teti santre, anyama teti santre, santrena serah, santrena ulama, santrena bersama, kiaena punya, cek nyimpang dari beliau dalam beragama, berbangsa, bernegara. Rasulullah Muhammad. Moga-moga manfaat. Nyimpang dari nikah. Sayati zamanun ala ummati yafirruna an ulama. Bakal akan datang suatu zaman di mana umat bakal lari dari ulama. Tidak pun lari dari ulama, ini kapun akhir zaman. Makanya
ibrik telok belai bila orang guru dari ulama. Napa belai kenika? Setong barakana rizki na cabut ben Allah. Rizki na beda, barakana tak ada. Saingke rizki na tak ada tiki kecempuran. Rizki na tak ada tiki kebahagiaan. Tak nemu kecemburuan, tak nemu kebahagiaan. Padahal harta banyak. Kenapa? Karena semak ka aulia, semak ka ulama, asampung ka ulama nika madeteng pertolongan Allah. Madeteng hidayah Allah, madeteng pertolongan Allah. Saya pertolongan kenika itunya saya asampung sampai ke pertolongan depak ke akhirat. Makan cecil. Nah apa boleh orang yang jauh nyimpang di beliau-beliau nikah bakal ibrik penguasa si zalim. Nikah coba nah. Penguasa si zalim. Baik karena alos, tak berkasar. Baik karena peneka roslor, peneka otabe kal ngakale. Pokoknya zalim. Saingke tidak zalim ilang wa fil akhirati hasanah masalan. Di dunia terganggu, akhirat tabas terganggu zalim nika. Karena manusia odik ning itunya peneka kaangkui menaburkan kebaikan-kebaikan, kesempurnaan-kesempurnaan saya berhubungan dengan Allah. Manusia bahasa aja nah kaangkui bisa panin bagus depak ka akhirat dekian. Maka cek nyimpang dari para ulama. Allahumma shalli ala Muhammad. Angkan Kanjeng Nabi nyampi kita bi ulama, nur ulama bade ya, nur ulama. Ulama, seren ulama, atena ke pengiran, pikiranna umat. Agama, umat pikiranna mikire umat, agama na umat. Bermasih selamat tak sampai ke akhirat. Umat atena ke pangeran pikiran umat. Bani pikiran proyek umat. Proyek kabar lo tapi bani begini kiai. Proyek penting tapi bani begini kiai, begini lain lah. Salli ala Muhammad pikiran umat. Nih kesepakade ada. Karena umat seeka berak ben Kanjeng Nabi, seetete pagi ben Kanjeng Nabi, seamanataki ben Kanjeng Nabi. Ummati, ummati, ummati. Al ulama umana urusul. Ulama mereka aman senerima amanat dari para rasul. Saingke Kanjeng Nabi mikir umat, agama, maka ulama pasti saya pikir agama umat, bangsa ben negara. Nabi Ibrahim tuana Rabbi al-hadha baladan aminah. Jadikanlah negeri ini yang aman. Kotu menciptakan keamanan. Warzuq alhu minas samarat nikah ekonomi. Sehingga ekonomi sebawa ekonomi orang bawah nikah nyaman. Mau membangun silahkan bangun. Tapi setak mabra, setak beban deka. Masyarakat sekenik-kenik sekecil-kecil nih kan. Mun berat maka kotuon lawan tahapan-tahapan. Sehingga sekecil-kecil semiskin-miskin ini tak berat ekonominya. Allahumma shalli ala Muhammad. Muka-muka manfaat. Karena Allah lah karena itunya beda semiskin, beda soki, beda si iuji soki, beda si iuji miskin. Bila orang nikah, napa boleh kenika jauh dari ulama, kenika segala. Beri balak napa, beri pelai napa? Bila para mati ya eko berteraki mati tak ngibe iman. Bila para mati ya eko berteraki tak ngibe iman. Beliau berarti beliau penika penyalur tuntunan Allah, penyalur rahmat Allah. Penyalur nur Allah
Mangkana mun sebut nama-nama beliau, bila dikenang beliau-beliau, bila diceritakan beliau-beliau menika tanzilur rahmah, madateng rahmat Allah. Sabalik kamu ni jauhi antar selamat tak sana foto. Jaga nikah. Wa salli ala Muhammad. Kabereng sampai mati. Bela menika. Bede kamma beliau-beliau boleh tantretan akompol bede kasa. Abis. Moga manfaat. Moga barakah. Moga manfaat, moga barakah. Nika mangken ibu deki harlah. Nika ngingae. Nika harlah. Kabelum polo empat nika mengingat nika nyukoren harlah hari ulang tahun nika ngingae nyukoren pada kula tantretan hari ulang tahun mah beudeung kurang ngingae paparenga Allah dek abe paudi abe ibri umur abe ibri rezeki berempa tahun berempa kali abe nika ngumpak nase benar selama odi nika kula tantretan bitong berempa umpaan mulai lambek mulai hikana sampai makin umpak nasi berempa umpaan mulai lambek makin nginum maing berempa punya nyerkuk nyabe keluar ke dalam nika angin siapa pagi benar ini beri betul nika tak pancau benar Allah nika pakun bulu tantretan ngakan temu bisa healing TV aja sera nika senang senolong nika muntai tolongi pangeran nika ngakan tak keluar wasana peredaran darah terus saja nika nyukurin paparenga Allah sikap betul lain si Roma lain nika termasuk parengi nika banyak si kutu syukurin bodo pangkat bodo nikmat nikah termasuk organisasi ini kutu syukurin tinika ayo ke syukurin bodo hari ulang tahun mun bodo salah asapora ke Gusti Allah usah sapora si bagus syukurin malah terus ditambah sareng Gusti Allah karena bodo doa atuh pada namanya mana tahun baru nih kan tahun baru nggak akhir tahun awal pada kelahiran awal Kanjeng Nabi puasa Senin karena ketika Senin lahirnya Kanjeng nyokoreng Gusti Allah macam orang ini kan pada saya nyanyi mesti kita ini kan baca Quran udah saya sedekah hari ulang tahun udah saya ngekok pengajian nggak nikah macam-macam udah saya nyanyi setuju happy birthday terus di mana kerja tuyu kalau orang nggak tuyu namun nggak tuyu Allahumma sholli ala Muhammad. Moga-moga manfaat. Moga-moga barakah kula tantretan saja. Lamun selalu nika ngingai nikmat-nikmat Allah. Wa amma bi nikmati rabbika wa hadis. Selalu ngingai syukur ke Allah. Terima kasih ke Allah. Tak ekunaki ben serombet. Nika enjeman. Boleh tantretan di kopeng agarep diwi nama punten andi eber gerungan nika agarep diwi nama punten nika oleh agarep diwi ora si boleh boten nika oleh agarep diwi nama punten agarep diwi nama punten nika Allah saya kubi paring dari Allah
mun tahu ce Allah siapa reng Allah si mabeda Allah si maudi tak ekunaki ben sarobben Arya amanat ta Allah akal ateh tak ben sarobben aki jaga Allahumma salli ala Muhammad ibri pareng aki ben ibri ben Allah kare eteng ekunaki apa apa igunakan mainan, apa igunakan kefokusan ya. Patentretan itu ulama-ulama nikah macam karena ulama anak apa pas bodoh jemiah Nahdlatul Ulama bodoh ulama supaya bersama-sama melain karena tak ada semuarisi full dari Kanjeng Nabi Muhammad sobung. Tidak ada ulama sepas mewarisi segala dari Kanjeng Nabi pas tingkatan apa dengan Kanjeng Nabi sombong Sayyidina Abu Bakar mewarisi panikana Kanjeng Nabi Sayyidina Umar mewarisi panikana Kanjeng Nabi Sayyidina Utsman mewarisi panikana Sayyidina Ali mewarisi sombong sepas mewarisi yang mewarisi lengkap mewarisi dari keseluruhannya Kanjeng Nabi Muhammad sifat tak akhlak kasokapin sombong ulama nikah mewarisi nikah Kanjeng Nabi sampai tingkat sekian ulama sekasak boleh mewarisi Nabi sampai meresipani sampai tingkat sekian makanya ibadah kijamiyah Nahdlatul Ulama supaya ulama setong supaya saling melengkapi saling menyempurnakan sekaligus melayani umat supaya saling melengkapi saling menyempurnakan. Allahumma salli ala Muhammad. Semoga manfaat. Semoga barakah. Ya, itu aulia ulama nikah banyak. Ini kita nih. Detimpun tak salah tadi otang silam ulama-ulama kuragi. Ampun pesantren-pesantren pun mari yajek pesantren-pesantren ibri pintu yajek supaya bersama-sama ya jadi muslimat ansor agar nusa kabinika mun tak ngikuti para benga sepona palsu saya benga sepona NU para aulia para ulama para saleh kenika para sepuh mangkana sampai nyamai Nahdlatul Ulama dosa ala Muhammad mun pas matuk pendera TV tak apa ngapora ka ulama-ulama aulia bener kenika bener napa maju nih pas metala nyingge dari kumpulan para ulama benih ini kan perak nyaman tapi palsu jeendek dan retan enggih jeendek petala penyingge dari para ulama jeendek mun kun perak nyaman tapi tingkah bener lakon naik penyingge jeendek karena tingkah kenika tampar sampungan saya kasangwa sampai ke akhirat yusyarul mar'u ma'aman habba manusia bukan papolong ben saya cintai cek nyimpang dari perjuanganna cek nyimpang dari kelompokna cek nyimpang dari Allahumma salli ala Muhammad semoga manfaat semoga barakah gak pilihan apa bodoh pilihan makin sama pilihan gubernur jadi dari ulama dimah kumpulan ulama dimah jumhurul ulama kagusipul kumpulan yang ini jadi dari ulama mun ulama kagama pun jadi dari kumpulan ini cek ngabes calon abes ulama anak bener dimah kumpulan ulama kenika jadi dari kumpulan ulama kenika tak bisa beli kalau ben harta tak bisa ganti jual tak bisa rakei ben harta akumpul oleh apa dekian menurut orwah oleh akumpul ben para ulama
jaga nikah. Allahumma shalli ala Muhammad. Muga manfaat, muga barakah. Pon kebai pernyuunan abdina akompola ben ulama nyuun sampai ke akhirat pakuna kompol ben ulama sia sampung terus ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bae pernyuunan ya. Bodona mangken nikah. Apa mak kotu ulama milia umaro mak kotu beda ulama nah apa karena Kanjeng Nabi si ada bu sinfani min umati ada dua golongan dari umat asengkor tidak bagus dua naria berhubungan na bagus pada bagus area na bagus berhubungan na pada bagus maka bakal jadi bagus kabeh. Saya rasin fani kena saya debuban Kanjeng Nabi ulama umara ulama ben pemerintah gandeng ben Kanjeng Nabi ulama sebut pemerintah sebut mangkana tengku saya kemas lebih semak ben ulama-ulama kene kan kenapa karena Kanjeng Nabi agandeng kedua ini ulama umara si bekal alaksanaki ulama nikah sema datang pertolongan na Guste Allah sema datang cahaya na Allah mangkana Kanjeng Nabi adabu ittabi'ul ulama fa innahum surujud dunya wa sabil akhirah walana ulama nikah lampuna dunya ben lampuna akhir berarti madeteng cahaya dari Allah ben madeteng pertolongan Allah. Mun paneka umaro tak sambung ka ulama ngampuki akal kemampuan gen ka emma kemampuan akal abe gen ka emma kemampuan kapinteran abe gen ka emma dek kena cek abe ngatasi abe tibi adeng tak mampu ngatasi ate tibi sesal tak mampu abe gen ka emma kemampuan akalnya cek gadeng ngatasi abe tibi tak mampu sakit ngatasi abek tibi langsung beres tak mampu kok mampu posang gila kau orang atambo tak mampu sih pas mailanga pakun berngalember tak mampu terbatas sampai ngurusin nikah lain-lain urusan nikah tak mampu butuh pertolongan Gusti Allah mangkana umarok ben Kanjeng Nabi gandeng sinfani nyebut ulama nyebut umarok bon bagus enak. Manter tak nora orang si bucok oh tak bahasa coba tak bener manter orang tak nora orang mbak ni orang si budu orang si budu di mah beda pesen aja riang kok manter tak nora orang marah nikah pakun gue lihat antretan di masih beda ulama aja riang kok eka sangua manter apolongan sampai ke akhirat di beda pesen aja riang kok manter salah ngeta padahal agabai umarok nikah bagian dari perjuangan sedang perjuangan waktu akorban bi amwalikum wa anfusikum kalau ben harta maka luar benihnya rebese duit calon-calon maka luar sila tak maka luar ngarep ngarep saya ngarep 100 ngarep 1 juta 2 juta 10 juta tasongsang ngempon tasongsang padahal tahu maca buku tahu maca nikah tapi ngarep padahal waktu nak waktu makan lo urunan kan kayak mungkin gubernur nikah urunan kayak urunan lagi urunan bening ngarep wa anfusikum siap payah lakon payah tekak payah aja kaja tekak kasoy aja kaja oh sholli ala Muhammad nikah mun ulama nikah nyampun lah
tai sampung matek pendera tibi biasana orang kenika andi umat andi anak buah tak oning lapor lagi ke Kanjeng Nabi, tak oning laporan Kanjeng Nabi. Biasana enteng dek ke masyarakat, enteng dek ke umat, biasana kenika tak oning laporan ke Kanjeng Nabi. Sebeda nih ke umat terserah umat tak Kanjeng Nabi, nih ke umat tak Kanjeng Nabi hamba Allah. Padahal kau lihat antretan di santre, di masyarakat, di pengurus, mereka bodoh pengurus, nih ketila ke Madinah laporan ya Rasulullah, laporan. Karena abah kalau tini umat Kanjeng Nabi, laporan nak ke atasan, saya atasan nak Kanjeng Nabi. Biasa nak guru si kapal luar nikah, guru tak tahu laporan kan? Mau laporan pasti tak berseremban, lapor Kanjeng Nabi, gitu? Bodoh si ziarah dapat ke Madinah lapor tentang umat keberadaan kento samangken sakaya umat abdina keberadaan abdina sakento masyarakat sakak dinto anu macelan tuntunan ajudan sampai kelas kak dinto mun masyarakat kak dinto kelas sakak dinto misalnya ini kan matur laporan ke Kanjeng Nabi walaupun Kanjeng Nabi oning pada bersedia kita laporan maleh oleh tambahan perhatian pas tak rasa atasan na Kanjeng Nabi nikah umat tak Kanjeng Nabi jadi tokoh masyarakat muntai kocak tokoh sedih dilai kocak tokoh masyarakat tapi tak tahu laporan muntai kocak kiai sedih dilai kocak kiai tapi tak tahu laporan tentang abad naban umat tak siapa nih kok umat tasera nikah umat Kanjeng Nabi ben Allah pada ngaki Kanjeng Nabi imam Kanjeng Nabi nikah makmum gakapi nikah ulama-ulama jembiya ke Hashim Asy'ari maju nikah male makmum ga Kanjeng si agama jembiya nikah entar Kanjeng Nabi istikharah bun sapadana tahun ini sematora Allahumma salli ala Muhammad. Nah, moga-moga manfaat, moga-moga barakah. Nyingke dari para ulama. Ulama ini kan tingkat bawah, pada tingkat menengah sampai tingkat atas. Kata Sayyidina Abu Bakar tingkat puncak, kata ulama Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sebagainya. Kurang tingkat ulama puncak orang. Ulama tingkat menengah, beda ulama sampai tingkat bawah. Salli ala Muhammad. Wah. Moga manfaat, moga barakah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sarang bersama-sama. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin. Umat Ilahi sallimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammi wa min hum
ahli badri ya Allah. Sarang setuju bersama kapi bersama salatullah salamu ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibin. Solawat nikah eka doa nyaman, eka bayi munajat nyaman, eka bayi istighosah solawat nyaman, eka bayi penghibur hati nyaman, kebayi hiburan nyaman, tempo ngahibur kasini benih nyaman, diiringi ben hadra nyaman, serbaguna. Epa teti doa bisa, epa teti munajat bisa, epa teti doa bisa, epa teti istighosah bisa, epa teti hiburan penghibur bisa. Tempo ngahibur kasini benih. Allah sholli ala Muhammad. Muka-muka manfaat. Ini nyawa. Nikah hadra eta puy hadra nikah bujena buje nikah mun ka orang setak nyaman ebri buje maling nyaman aku lunyo mun saya nyaman beda bujena tak beda bujena nyaman nih keelan teka tahu sabumbu nyaman cek ebri pun nyaman kancing nabi. Mun saya tak nyaman kita solawat ke kanjing Nabi, ke pengiran lebat kanjing Nabi, kita nyaman kian kini ke Ibra kita nyaman, mesti parlo Ibri tambahan bumbu buja nang kini kan. Angkat nanti mulai dekian ngucap nyaman hadrana roya, solawat tetai seputan. Ada hal mereka buja nih kan. Mun daerah-daerah saya pun lebur solawat mahadra malolo raja dia solawat terawih bocah pun letak patiano ke hadra libur ke solawat sama wong soleh libur ke kancing Nabi namun cuma sekoni kundulan tahunya Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga manfaat deki pas liburan ke hadrana ben solawat nah ini ke hadra ini ke perak panyoto mengganggu saya tak lebur tina lebur ke hadrana gelu deki pas lebur ke solawat mun lah saya tua ki liburan ke hadrana ben ke solawat benih kan nika kira nyaman tua nika rohanina ki kene berarti ki kana rohanina Allahumma sholli ala Muhammad. Muga-muga manfaat nika kalau tretan ibu deki acara mangkin nikah muka tak nyimpangan dari para aulia sampai nak foto nikah apa dengan beliau aku ma pengsana ke sampungan ke pangeran kesoon ke Allah sekelangkung ke pangeran terima kasih beri ulama beri kancing Nabi sampai ke ulama kesoon sekelangkung ke Allah. Tidak Allah matoron Nabi, matoron aulia ulama solehin ini ketanda kasih sayangnya Allah kabeh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Ini kan Isra Mi'raj karena kita bahas nih kan. Ada Isra Mi'raj nih kita bahas nih kan. Sekoni sausi. Ngapampun mulia malam nih kan, pol 11. Mon mulia apa buyara wan. Takut bodoh saya cuy kanjeng
Mun gula kan situ Bondo semak kan ya. Semak aku boleh show di Jakarta di kamar kan. Di Surabaya misalnya tak usah. Boleh semak situ Bondo. Mereka Isra Mi'raj. Kanjeng Nabi ini sebelumnya epa hijrah ke Madinah, setahun sebelumnya epa hijrah ke Madinah, Kanjeng Nabi epa Isra Mi'raj. Epa ketemu kan nabi-nabi sebelumnya. Kalau betul Nabi Musa ketika narema debu dari Allah. Kelahiran ke tempat kelahiran Nabi Isa. Kanjeng Nabi asolat dengan tempat lapet Nabi sebelumnya. Pas dopak ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Kanjeng Nabi pas asolat para nabi-nabi toron makmum ke Kanjeng Nabi patemu kan nabi-nabi. Mereka lampat-lampat tah temu dengan nabi-nabi. Kanjeng Nabi pakon ngimami. Utaqaddam talis salati fasalla kullu man fis samai wa antal imam. Masjid-masjid biasanya sampai poter ampun iki sholawat ini. Kanjeng Nabi pangimami. Allahu Akbar. Mari gini Kanjeng Nabi ini burak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pas terus kalangi numpak lip. Wah, mau hotel tengki kan berlip bro. Lip selakar muak ngibe arwah na orang mukminin kalangi numpak lip nih Kanjeng Nabi. Oh naik ben malaikat Jibril. Palangi kaping setong, kaping 2, 3, 4. Patemu kan nabi-nabi sebelumnya. Dadi Kanjeng Nabi nika sebelumna hijrah ke Madinah, patemu kan nabi dek ka orang-orang terdahulu. Dadi bune pas napa hijrah ke Madinah nika, patemu heulu para nabi. Oleh setahun hijrah. Nah apa yang hijrah na Kanjeng Nabi? Mungkin Mekah Kanjeng Nabi tauhid, akidah, keimanan, akhirat nih. Tapi salah na Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah. Nah apa saya lakukan Kanjeng Nabi? Ngacum masyarakat nata pemerintah. Ini salah bade Madinah. Makanya salah bade Madinah. Karena Kanjeng Nabi ini kabenikun seorang nabi bon rasul, tapi sekaligus andi tugas kangkui memerdekakan tanah Arab. Karena Arab waktu kenika sedang dijajah. Cuma Mekah Madinah saya petek paso ehun. Lain naik cucu kapi nih kak, paso kapi pun. Jadi Kanjeng Nabi ngacum masyarakat sampai Kanjeng Nabi akhirnya wali kota Madinah, wali kota Mekah, ke gubernur daerah-daerah. Teti ke gubernur sunata Kanjeng Nabi. Kama Kanjeng Nabi, kakak sahabat nih. Kimono orang seta asampung Kanjeng Nabi ngucap, arah mah atik politik Kanjeng Nabi. Mak ngurusi gubernur, ngurusi wali kota. Tak ke mana-mana lolo. Kini kenyamana tak sambung ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ke wali kota. Maletunya tak tetitunya, maletunya tetidekon deke ahe, male teti fid dunya hasanah, tetidekon deke wa fil akhirati hasanah. Jadi berarti AKB gubernur wali kota ini termasuk amal soleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Muga-muga manfaat. Mangkan cek rosak nih kan. Saya bangun ben Kanjeng Nabi, terus saya bangun ben ulama-ulama nih cek rosak. Maletunya nih bagus di dunia hasanah, pakun oleh perhatian bagus Gusti Allah. Moga-moga manfaat, moga barakah. Kalau ulama-ulama ini kan lembu seken lembu seken tapi, kan? Ya kayak Hasyim Asy'ari, kayak Wahab Hasbullah, kayak Bisri. Orang seken ben lembut na boleh lembut
tapi seken. Lembut tapi seken lembut. Beliau ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga manfaat. Tidak pas napa hijrah ke Madinah ngacu masyarakat nata pemerintah. Epa Isra gelu, epa temu gelu kan nabi-nabi gelu. Pas epa temu, pas epa rengi salat. Napa isena salat? Isena salat bada assalamu alayka ayuhan nabi rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Epa seken buat sahabat asal kau orang soleh nih kayak poseken. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Seken asampung orang soleh rapet ke Kanjeng Nabi, rapet asampung orang-orang soleh puru ipah hijrah kamadi siap nih kala lakon ampun tak rapet ben ulama akon lalakon ampun ibri pese sakone obo ibri berak kun berak 100 obo padahal tak munyi eman kene kieu obo tak seket muka-muka sholat tagaudah tandretan menteri tak tetiu sholat seketak kedung menteri sekena sholatnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ihdinas siratal mustaqim. Napa siratal mustaqim? Kanjeng Nabi. Siratal mustaqim. Napa siratal mustaqim? Al-Quran. Siratal mustaqim. Napa siratal mustaqim? Islam. Tapi ajelenaki Islam kenika, ajelenaki mereka norok Kanjeng Nabi kenika ben Al-Quran kenika bada siratal ladzina an'amta alaihim ibri panutan serah para nabiin esena an'amta alaihim para nabi mun abak tak nuga bada para siddiqin mun tak nuga bada para syuhada orang-orang seiman syuhud ka Allah mun kita nuga bada para solehin para solehin nika tingkat jadi Allah ngasokani supaya kau tantretan bersama orang-orang salihin. Urung ngurusi. Coba aja bareng ulama-ulama. Wah, mau tak pada karena kau neng ada pas mikirnya siapa tuh kenyaman kok mikirnya saya melihat motor melihat nikah. Bawa pikir masa. Lillahi ta'ala naik lah. Mantir selamat tas nak foto lanceng ini. Mantir selamat tak, mantir bisa aja ke pangkalian nih kalau tantretan, mantir tahu bahwa mantir sekenah kalau tantretan nih kan. Mohon, mereka Isra Mi'raj, diberi sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, sopu, zahir ban, batin. Atena berhubungan ben Allah. Atena berhubungan pak hubungan mah fokus hubungan Atena berhubungan ben Allah beuteuna kapi epa makmum epa nuro Atena se berhubungan ben Gusti Allah. Ulang boleh ki Atena se berhubungan ben Allah asolat nika Atena se berhubungan ben Allah beuteuna epa nuro epa makmum ka ate se berhubungan ben Gusti Allah. Sholat ben bersama-sama ben lain-lain duhur asar mun Jumat pambunya kampung-kampung datang bersama-sama beda sholat si pribadi duha tahajud witir pribadi duhur asar maghrib nikah bersama-sama sopur sama tidak Jumat namboi boleh nikah moga manfaat Allah ngasokani kebersamaan iya kana budu iya beni budu tapi nak budu ngasokani bersama sama abrung bersama serah sepada nak budu sepada ngabula menghambakan diri nyempada Gusti Allah teti nak budu salena non kenika kaangkui nampaki pengagungan dek ka Allah sekaligus kebersamaan. Nak butuh bersama serah malah sebut pun para nabiin suhada solehin esenaan nampa alaihim muka-muka manfaat barakah kapi muka-muka kalau tantretan sanak foto tak nyimpang bade gabungan para aulia ulama solehin sampai ke akhirat tak jauhan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
oleh sholawat sanaki sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka-muka napa sih parangki Allah ka Kanjing Nabi Muhammad aku kusen nikmat mengalir ka kaula tangretan nak foto keluarga cakap-cakap ni Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qur'an wa tuqwa lil hawaij wa tunalu bir raghaib Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi min khairi ma salaka minhu abduka rasul wa muslih lana sya'na kullahu amin zahiran wa batinan fi afiyah Allahumma arham ummat Muhammad pilih ummati Sayyidina Muhammad bana atina fid dunya wa salli salatan kamilah wa sallim Allahumma ij'alna wa awladna Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.